Kuringana na munini wa mihang'o ruhonge-ini rwa kunyabara wuigirirki barabara-ini NTSA Badu Katelu niaugite ni magumirwo ni moritu maingi ma kimuturire thutha wa bururi kugumirwo ni king'uki gia COVID-19 kiria githararitio thii wa na mbere maundu-ini matiganite. Mimi nashukuru serikali sana kwa sababu hii training ikishapita na tupate hizi licenses, sisi na polisi tutakuwa mandugu na itakuwa hata ukisimamishwa kwa barabara hakuna wasiwasi. Akiaria kiharo-ini gia KCB kaunti-ini ya Kajiado hindi ya guthundura tabarira ya guthaitira mioyo ya atwarithia boda riria mari barabara-ini, Badu niathingatite kuga thirikari ina itanya ria guthomithia atwarithia ya milioni 1.4 mubango uria guteithiriria kunyihanyihia mitino barabara-ini. The government has taken an initiative to come up with a national border action plan to be implemented by multi-agency. As NTSA will be leading this and the training will be done by NYS, and the whole agenda is to make border transport system to be efficient, reliable and safe. Makiaria ihinda-ini riu minista wa maria maturigicĩirie Keriako Tobiko hamwe na gavana wa Kajiado Joseph Olelenku ni maugite ruhonge ruru ruri na uhoti wa kugacirithia utonga wa bururi kugerera tabarira ya mathomo maya na uguo kuria nyitite miundu mwe na thirikari cia kaunti kunyita mbaru tabarira eno niguo kugitira muturire wa muingi barabara-ini. The border sector maintains directly and indirectly over 8 million Kenyans. That's what percentage of the Kenyan population? That's a huge sector. Na kwa hivyo leo kuja kuwapatia hiyo mwelekeo na kuwatoa katika hiyo hatari kupitia training, serikali imefanya jambo muhimu sana. Kuhana uguo gicunjĩ kia 70% kia atwarithia boda matire marua ma gucitwarithia na uguo kuiga muturire wao hamwe na kuo ugwati-ini wa mitino. Uthuthuria ukionania makiria ma atwarithia 1,548 ni mateire mioyo yao mitino-ini ya barabara-ini mwaka-ini wa 2019. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.